vuka udle asivukeni mandaba kethu sihlephule embhalweni egameni lika Jesu siyakhula siyakhulisana egameni lika Jesu. Namhlanje ngithinza sihloko lesimatima sihlokanyana lesimatima solo siqhubeka naso sihloko lesithi ingabe umbhalo uthini ngekuphila impilo le healthy egameni lika Jesu. Namhlanje ngathi nje umoya wami uyancipha lokuthi namhlanje kufanele ngikhulume ngetshwala iphathi ke lena lelikhunyanyanyana abantu abakethu ngoba akuda nje vele ngidawukhuluma abantu abakethu egameni lika Jesu. Today we shall be talking about intoxicating drinks abantu abakethu, alcoholic beverages egameni lika Jesu. Sitawubukisisana abantu abakethu, nihambe nami ningibekedelele lamuhle egameni lika Jesu. Lama intoxicating drinks ke abantu abakethu afaka ekhathi tshwala. Uma ufunza incwadi yema Proverbs chapter number 20 verse 1, Solomon uveta indzaba lethi ubeka nje kahle ngalokhu sobaleni lokuthi tshwala benda umuntu abe sidwala aphinze futhi abe nemsindo. Uyayibona lesimo lesi kuthi kubhlungu kanjani naso unathe tshwala, bathi wine is a mocker and beer is a brawler. Oh, hallelujah. Whosoever is led astray by them, it is not wise. Umuntu lo dukiswe tshwala akasi umuntu lo hlakaniphile. But ngathanza la liBhayibheli libeka khona ikakhulu nalesi Swati naliveta lokuthi tshwala benda umuntu number 1 abe sidwala, number 2 abange umsindo, number 3 atiphathe kabi. Proverbs 20 verse 1, umuntu uva ngathi uqhomile, uva ngathi uyabona abantu abanatha tshwala nalabangani babo na uzubabone lokuthi cha but vela ngasibasegcineni vele bona wakwasi lo mnyeki station wathi ngitsala mina ngenatha ngiyabhema, uphinze futhi athi wenda abantu babange umsindo, labanye bantu ukhanza ukuthi nasanathile akuthuleki uyebese uyakhuluma ahebule yedwana lana bese atiphathe kabi. Number 3 le verse iveta number 3 uthi phinze tshwala bende umuntu atiphathe kabi, labanye ukhanza ukuthi akasathi ngishosisa ukuthi sabani wamithiswa ngibani. Dinenge nje tinto labanye badikhanza bagcekezile bahambe lapha beba in asinathi uyambuta actually abethakiwe, labanye namhlanje bayagula. Isikhathi esiningi ukhanza lokho ukuthi konke kwendeka bathakiwe egameni lika Jesu. Umuntu lonatha tshwala abantu abakethu ikakhulu nangilonatha tshwala lesithi bobhiya banathe letingilazini baye bathi vele ngasi bangcono nawo wonke umuntu egameni lika Jesu. Ngisho ke nalama advertisements lo wakhanza kuma television aye avete tshwala kunatho lo tshwala kube ngazuthi lapha it's an utopia, indzawo lele ngcono kakhulu perfect. Ngasina unatha tshwala vele buba utopian, kuba ngathi nje indlo lenhle lele nawo lofisa kuyofika khona egameni lika Jesu. Bantu labanye labanatha tshwala banemsindo kakhulu vele egameni lika Jesu, abakhone kuvala umlomo bangaze badzakwe egameni lika Jesu. Even if they are not talk active, ukhanze silo umuntu akasiko lo cautious, umuntu losithuli kahle selidomthoka but ngathi sonathe tshwala sewukhuluma futhi sewubekukhuluma. Ngithanza indlela ayibeka ngayo Solomon ufunza Proverbs 23 usuke kuverse number 29 uye ku 33, ngidawufunza kulele Siswati egameni lika Jesu. Uthi bayakhala bathi maye baba nelusizi, babe nengani, babe nekukhonona, baba nemanceba nemihuzuko, babe namehlo labovu, noma limnanzi lehla ngesiphundu libalekele, ekugcineni liluma njengenyoka, linhlonhlothe njengesithozi selibululu, emehlo alodzakiwe abona tinto letingekho, kanzi futhi emlonyeni wakhe kuphuma emavilangeni angcondo. Waze wayibeka Solomon yavisa buhlungu. Bantu abakethu, waze wayibeka Solomon yavisa buhlungu. Vele umuntu lonatha ugcina sakhala, ugcina sanelusizi,
labanye bakhona badihaka baze babe nenkani, labanye babe nebukhona nazazi lomunye nginathiswa ingihlupheko kubangale ukuthi usunganatha-ke, labanye banemanxeba banemihuzuko sebalashwe ngelibhara sebamiswe esibhedlela. Hawu Jehova sebothi silamulele. Nawufunda Genesis chapter number 9 verse 29 usiniketele ngendoda eyayithenjwa kakhulu uNkulunkulu, igama layo kwakunguNowa, but naye Nowa wayenenkinga yetshwala. Awucabange nje umuntu othenjwe nguNkulunkulu abe ne-weakness lenjena. Leli gama leli lithi Nowa ngikuhunyushwa lisho ukuthi rest, lisho ukuphumula, but Nowa zange athole ukuphumula egameni likaJesu. Kangoba lamanye ama-scholars eBhayibheli aqabanga lokho ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu wayefuna kwenda Nowa the father of all nations, but wakhwazakala ukuthi usidzakwa waseNkulunkulu ukhetha Abrahama ukuthi abe ngubabe wetivetonge temhlaba, ngoba Nowa akakhombisi kuba i-candidate lengcono for such a sacred position egameni likaJesu. Akusi futhi Nowa kuphela, yathi na uya kuGenesis chapter 19 usuke verse 30 uya ku-36 lapho sivetela lokho ukuthi akhona lenye indoda nayo yaseyihlushwe etshwala kakhulu. Igama layo kwakunguNowa, umshana wa-Abraham, kwakunguLot, umshana wa-Abraham. Naye lo Lot lona abe nenkinga yetshwala. Ngalenye ilanga nje madodakazi akhe lamabili amnika tshwala, wanatha waze wafika la ngasadati khona kuthi ungubani. Ngalokho-ke abesanathe kakhulu lamantombazana akhe lamabili asayamrepha lo yise lo Lot yena lo lenimkhumbula-ke lo waphuma eGomora neSodoma, bamrepha labantwana sebamdzakisile, balala naye baze batala abantwana lamantombazana baze kwakubi inkosi yami egameni likaJesu. Lokho kusikhombisa ngalokho sobaleka ukuthi etshwala yinto lekufanele ukuthi siyibalekele ngayo yonke indlela egameni likaJesu. Azakhulume prophet Isaiah, nawufunda chapter 5 verse number 11, akhuluma amagama labuhlungu mani Isaiah athi maye kulabo labavuka ekuseni ngelivivi bagijimele etipotini nasematshwaleni. Awuye Isaiah ngathi wake waphila kangwani, ngathi kwaphila la kithi vele sinabo la kithi lalabavuka ekuseni athi avuka nje abagijimela ayetshwaleni. Nanyalo ngiyadibuta ukuthi baye babukhanze bukhona imvelo tshwala la kuseni, noma vele shothi buhlala bukhona egameni likaJesu Kristu. Buka akhulume ayale lapha Habakuku, uyala bona laba labaphisa tshwala banikela abanye, uthi maye kulabo bantu labo labanathisa abantu tshwala babato bahleka kahle nasebangqoni bato babukela. Usina kakhuluma Habakuku chapter 2 verse 15 na 16 athi, woe to him who gives drink to his neighbor, pouring it from the wine skin till they are drunk. Uthi babanika lo tshwala babanathise babadzakise ukuze bathi osinase badzakwa bese bahlekisa ngabo ke bababukela ke babakho sidzakwa. Uze wakhuluma lomunye ke mwathi ibabe bani emehlo abovutshu ngasinakacimeta utawuqiniseka ingadi laba labanathisa labantu ke